Biteganijwe ko mu mwaka wa 2050 u Rwanda ruzaba rutuwe n'abantu miliyoni 22,100,000. Abantu bangana batya kugira ngo batungwe n'ibihingwa biyejereje birasaba nibura kilometero kari 103 z'ubutaka. Izi ni inshuro hafi enye z'ubuso bw'u Rwanda uyu munsi, kubera ko u Rwanda rufite kilometero kari 26,338 ushyizemo n'amashyamba n'ibiyaga. Kugira ngo aba bantu bazabone ibibatunga igihugu kigumanye ubuso gifite uyu munsi, byasaba ko ibihingwa igihugu cyeza uyu munsi byikuba inshuro 15. Mu gishushanyo mbonera gishya cy'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda hateganywa gukoreshwa ikoranabuhanga rituma umusaruro w'ubuhinzi wiyongera ku buryo igihe tuzaba turi miliyoni 22,100,000 batuye igihugu tuzatungwa n'ibihingwa bihingwa kuri kilometero kari 14,500. Uyu munsi ubuhinzi mu Rwanda bukorerwa kuri kilometero kari 12,433. Ku mugabane wa Afurika ubuhinzi ni inkingi ikomeye y'urwego rw'imibanire n'ubukungu. 60% by'abanyafrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ni abahinzi baciriritse. Iki gice cy'umugabane wa Afurika gikura nibura 23% by'umusaruro mbumbe mu by'ubukungu mu buhinzi. Umubare munini w'abahinzi muri Afurika bafite ubutaka butageze kuri hegitare 5. Ni umugabane utuwe n'abahinzi benshi, ariko abanyafrika miliyoni 250 barashonje. Aba ni 19.1% by'abatuye umugabane wose. Nyamara bitekerezwa ko haramutse hafashwe ingamba zo guteza imbere ubuhinzi muri Afurika, umusaruro wabwo ushobora kwikuba inshuro ziri hagati y'ebyiri n'eshatu ugereranije n'uwo butanga uyu munsi. Ibi birasaba kongera ishoramari mu buhinzi bw'uyu mugabane. Birasaba kandi ko ingano y'ifumbire n'inyongeramusaruro ikoreshwa n'abahinzi bo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yakwikuba inshuro nibura 8. Birasaba ko imbuto z'indobanure zihingwa muri Afurika zikuba nibura 6. Birasaba ko hashorwa nibura miliyari 8 z'amadolari y'Amerika mu kubaka ubuhunikiro bw'imyaka ndetse n'ibindi. Mu bihugu byateye imbere mu ikoranabuhanga, ikilometero kare kimwe cy'ubutaka gishobora kweraho ibiribwa byatunga abantu batuye umudugudu wo mu Rwanda. Uyu munsi mu bihugu bikennye abahinzi benshi babaho mu bukene. Kugira ngo bongere umusaruro utangwa n'ubuhinzi, benshi bahitamo kuyoboka uburyo bw'ubuhinzi bwangiza ibidukikije nko gutema amashyamba hagamijwe kongera ubuso bahingaho kugira ngo bazasarure byinshi. Hari ingingo 3 zishingirwaho kugira ngo ubuhinzi butange umusaruro ushobora gutunga abantu benshi kandi igihe kirekire. Iya mbere, ubufatanye. Ibi ni ukwishyira hamwe kw'abahinzi cyangwa se kwibumbira mu makoperative kugira ngo bashobore kugurisha neza umusaruro wabo, ugurirwe hamwe ari mwinshi, ujyanwe mu nganda ziwukoramo ibindi biribwa kandi banarengera inyungu n'uburenganzira bwabo. Iya kabiri, kumenya guhitamo ahantu ho guhinga ndetse n'igihingwa kigomba kuhahingwa. Ibi ngibi bikajyana no kugena igiciro cyiza kandi kidahindagurika ku buryo buri muhinzi abona amafaranga avuye mu buhinzi bwe. Iya gatatu, guhitamo uburyo bwo guhinga butangiza ibidukikije, butangiza ubutaka n'amazi ku buryo ahantu hamwe hahingwa igihe kirekire kandi hagatanga umusaruro mwinshi. Ubu ni uburyo kamere burimo gutuma abatuye isi babona ibibatunga mu gihe biyongera buri segonda kandi ubutaka bahingaho butiyongera. Ariko hari n'ikoranabuhanga noneho rishobora gutuma umusaruro uva mu buhinzi uyu munsi wikuba inshuro nyinshi kandi bitabaye ngombwa ko hongerwa ubuso buhingwaho. Muri iyi si buri kinyabuzima cyose gifite ubuzima, cyaba inyamaswa cyangwa se ikimera, kigira uturemangingo. Uturemangingo ni ubwoko bw'ibinyabutabire bituma ikinyabuzima kibaho uko kibaho. Uturemangingo nitwo tugena uko umuntu, inyamaswa cyangwa se ikimera kigomba kungana, gukura no kororoka. Nitwo dutuma umuntu agira imisatsi isa nk'uko isa. Nitwo dutuma inka ibisine cyangwa se urwirungu ikaba inyana cyangwa ikimasa. Nitwo tugena ubudahangarwa bw'umubiri wawe, tugatuma urwara ugakira cyangwa se ukaba hari indwara utajya urwara, ndetse natwo tugena imyitwarire ya buri wese muri twebwe. Aka ni nako kazi uturemangingo dukora ku zindi nyamaswa ndetse no kubimera. Mu ikoranabuhanga rigezweho uyu munsi abantu bafite ubushobozi bwo guhindura imikorere yatumwe mu turemangingo tw'ikinyabuzima nk'inyamaswa cyangwa ikimera. Nk'ubu babashije guhindura imiterere y'uturemangingo tw'ifi yitwa poisson zèbre yasaga n'imparage, bayiha ibara ry'iroza ku buryo ayo mafi uyu munsi ari iroza. Mu buhinzi iri koranabuhanga rikoreshwa mu guhindura imiterere y'igihingwa ku buryo gishobora kwihanganira indwara, amapfa n'ibyonnyi.
niba abantu bashobora gukingirwa kugira ngo batazarwara indwara runaka, uyu munsi ibihingwa nabyo birakingirwa ku buryo bitazonwa kandi bitazarwara indwara iyo ari yo yose. Nk'ubu hari ibigori byahinduriwe imiterere ku buryo byo ubwabyo byiremera ubudahangarwa bwica ibyonnyi byose kandi bikiremera inyongeramusaruro utagombye kuyiteramo. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Brazil nibyo bihugu biyoboye isi muri iri koranabuhanga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habarwa ko 88% by'ibihingwa bahinga biba byarahinduriwe imiterere muri ubu buryo, kandi ibi ngibi bitanga umusaruro ukenewe mu birebana no kwihaza mu biribwa. Nibyo bita OGM, organisme génétiquement modifié. Leta Zunze Ubumwe za Amerika birasa naho gutera imbere mu buhinzi kwazo ari ugukoresha ikoranabuhanga. Nicyo gihugu cya gatatu gifite ubuhinzi buteye imbere ku isi nyuma y'Ubushinwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mu mwaka wa 2019 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habarwaga imirima 2,023,000 yonyine. Mu baturage 328,000 batuye iki gihugu, 3,500,000 bonyine nibo bahinzi. Batunze 325,000 basigaye bagasagura n'ibyo bohereza mu mahanga. Ibi birashimangira uburyo kilometero kare kimwe gishobora kweraho ibiribwa byatunga abatuye umudugudu wose wo mu Rwanda. Abanyamerika nibo ba mbere beza ibigori byinshi ku isi. Ni aba kabiri mu kwezi ingano, amacunga, itabi. Ubu buryo bakoresha mu guhinga, aho bakoresha ikoranabuhanga, nibwo butuma aho bahinze hose uko haba hangana kose imyaka yera ari myinshi. Ubu bwoko bw'ubuhinzi nibwo buryo bwiza bwatoranijwe bushobora gutuma abahinzi bakira kandi inzara ikirindwa muri iyi si.